Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O naretan kaka. Naimbag nga oras yung amin kagayem, sakbay na. Shout out para katapagayam Stressy Jessie ako na makapamis jay doming asikati bida. Ken kunana pay doming may sa paboritog idi ingay ta. Ngam sa balilat ta di boses mo sir. Ita madama adengdenggen ka ijay DZWT. Thank you. Pagayam Stressy Jessie. Kunamat ni pagayam Anita Vera Marciano. May saak karagiti adu a fansyo madam. Pati doming mabalin amin manipod pay ng rugi. Thank you pagayam. Dahito ikat imbasa taylaeng nagiti comments. Makablaawan pa da Miriam Quizon, Rolando Domingo, Marieta Padual, Rodel Antonio official page, kan kadakay aminan. Sapay kumamat, tay tultuloyo at tarabayan na ito a drama, ken shout out kadakay amin, anaaya tamang tartarama iti drama tayo nga unay daytan kaka. Ket ita, adoy ti pakasaritaan anapauluan. Jak kayat tag comment. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Amom karag, kababain tar aramidom iti Facebook. Anyaman ti basol kang digna. Pos kala apos iti anyaman nga aramidom kan kanem. Di ka lagbain. Kasta mo tatalaga ti content creator. Wano dagiti digital creator. Adda nga rod mo't arapaap kaw. Amok at arapaap mo. Kaya mo ti sumikat, kan agsweldo ti dakkel. Uray sana ka sumikat, basta dalaki di mo't sweldo. Ayos kanyak day jayan, iso nga ag-comment ka mo't ang kadagiti post kaw. Ay, jaklag tatakon ka na kita. Anya, jak kayat ti ag-comment. Din to pa'y ag-comment ti kapamilya. Siyak to laki din. What? May daytang digna. Patpatsem to, mati ibagbaga na jay adig na. Ultimo kano ka pamilya kat sanda kaya ti ag-comment kadagiti puskaw. Apay kidinasaanan ngay. Saan lang amin ang masangaw? Sangwin yung amin natatang. Tapno din ako na diyo kaya ti ag-comment. Mala, bayam, tay bagak kaninanang mauta sangun na mati ag-comment. Total, kanayon mat nga kita-kita iti Facebook, kanda dumapay a social media platform, uray daytan kaka. At napay damagal, tatang. Anya dayta anak kao. Apay, nagalas ka naw, dagiti ipupus kaw. Basta ka day, panagpasikat ka no ayamat. Anya ti masansan nga ipupos baw. Ay kat kumpormi ama panunot ko tatang. Kas kung ano mapanak mo titibang kag, wano ititaltalon. Kano, adda pa'y makan ka ipus kaw. Kano adda aramida kuno trabaho kat ipus kaw. Tauray anya nga ruditan kunadamat. Kasmut ay ti kaduan. Kan saan mo tadakas ti ipupus kaw? Matlagayan. Sige anak, ituloy mo latta. Bareng agbaligi kan tao iti arapaap mo. Suportaran daklata tatang. Well, ranag mo ay. Uray daytan kaka. Ni karag da siya. Pukawak man. Karag! Sika magayang digna. Apay kaday. Ada nakita kiyapos mo. Inlike kinumintam kaday. Ay, hanyaga po ngay. Diyak nga rod kaya ti ag-comment kang ka. Apay nga raw dakit kita ang tipos kaw.
Minamaag ngamin. Iso nga ron nga nayabang ka, tabagbagaan ka. Di ka agipopos iti minamaag, kas iti dayjay. Ugot ti kamuti kan bugoong tingkay pakpakita. Di ka lagbain. Ang damot timpos ka. Sa nga bukol na manok. Dayjay kat pagpasikat manan. Apay namin nga agipos kaya ti makmakan. Diyak topay agipos. Ore agkakaimas ti sidsidak. What? Si kamot ti, pasikat. Sana kinapasikat dayjay. Kidaw kaming takin kukway, tiraya social media platform, nga agipos kami latang agipos, bareng adang tumatag viral ka dagijay, kan oray saan nga viral basta kumita mag. Ay nakarag, dayta alang langam, panagsasaom, kung panagpampanunot mo, awalat amukon, ingkalatan mangruot ngayon daw, kaiso ti may bagay kang ka. Manang lies ka, nataktakak lang kang ngarudan, unay daytan ka. Apay nga may nadangdanggam ni Digna insan. Kasla di mo am mo. Matay day jay no awan masair na tao. What? Ha? Unay daytan ka. Mangsasairo latta. Ngamin, si Mairo ti kababalin na. Tatibos na kat sa iro. Ay unay daytan ka. Sige kiday. Gagara ang maipost dagiti banag akagurgura na. Kat no viewer mo ni Digna. Numero 1 a viewer mo. Basir ko ki di Di mo amo aya. Adagiti basher kat iso ti mang pangpangato iti views kan comment. May munan niya. Kunada nga rudain. More bashers, more views, or watch time. Unay daytang kaka. Among si kakarag, masusuro na kamang buy-buya ti panagsasaom iti pos mo. Nagalas! Kayat mo ngay para magtalangam iti Facebook, di ka lagbain. Isong nga rod mo ti kasapulan, masapul ngay parang ti ropa, pis nga rod ma, tropa, kan masapul la sumanauak taday tamo ti bilin ti boss. Boss! Apay opisina? Kan kaano pa imot? Nga ada nagbali na bus mo iti Facebook? Kung nabayagan apay agsisildo ka? Ay kadamto mo ta. Ay nakarag, palaran ka talaga, nagpuskol tarupam. Ay munay mo daytan ka. Adaw, talaga ti managguyaw dito'y lubaw, kakadwa. Adaw, ti managpasakit. Kag pakaragsakan daw may dayta. Nga may bagak kada kayo kakabsa tapadak a content creator. Saan kayo apaapiktaw, ta saan mo't ngay sudat di busyaw. Be consistent amakuna. Inaldaw latamot ati upload. Tamauman taw dagiti manang lais sa tataaw. Kan nasaysaya apay, no ado ti manang lais. Tad ado ti comment kada reaksyon kang biyaws. Ay may daytan ka. Bastos kamot anya karag. Adaman basol kang Digna. Paspasagidan na kijapos mo. Kasano nga mom, kadi ka magbuybuya ka nagitipos ka. Nabuyak ka nangag ko mismo. Iso adi ka naglibak. Jack, kayat ti ag-comment. Iso ngay bagaklangan kan kay ti personal. Ready ka nag-comment. Ang binuyam kan din nangag mo mat. Agyaman na ka, binuyam kan din nangag mo. Tayso pa'y mo views ka. Ay saan? Ibabawik na jay. Laki di kayat ti mang suportay ti agraraman nakaskin ka. Di kanto umasinso ore kitaam. Ngunay daytan ka. Imbag tarasabat ka Digna. Apay, napatagtibagam? Tano saan? Di naktaktakan. Bagaan ka lang, asar nga mo na paspasakitan ni Karag, takaasimot. Anya? Apay, agipulpulong kan ka. Diyak kayat at talaga ti ag-comment, itikas kang kwa na, tap na mom. Sang kay bagam, adi mo kaya tag-comment. Adamang pilpilit kan kaya. Amo mi mo takagurguram ti kasinsin ka. Kas di lang arudan ti kasasad na. Uyawam kan laisam palang. Kasano kung makapasar? Hay, nagpangit mo ti ipopos na. Diyay mo rupa na, asaan ama i-drawing ti parparang na. What? Kun diyay busis na nagalas.
pangit para ken ka. Ngam nagpintas para iti sabali a tao. Managuyaw ka talaga, digna. Kaslawan pa kauyawam. Mangibaga ka man, no da pa kauyawak. Awan may bagan, tan napintasa. Napintas ka ayamat. Agsarming ka ngamin tapno ammom ti ibagbagam. Ay na, Dante, apal mula daytan. Si kalaeng ti saan ang mga prisyar iti kinapintas ko. Ha? Ti babae napintas para kanyak. Ket manipod uneg, aging gay tirwar. Ket nakapimpintas. Nurwar laang tinapintas, ket saan iti uneg. Para kanyak ket nakalalaan. Para kanyak mat, kat dagiti saan ang makakita iti kinapintas ko, kat nakamot-mot talang. Unay daytan ka. Sumagmamano na bulan tinapalabas insan. Ket kayat ka nga i-congratulate. Ha? Nakitak nga agkara viral mo't ng dipos mo. Adon ti followers, viewers, kang supporters mo. Pagyamanak iti Diyos dayta kasinsain, tabi nindisyonan na, tinasaya at panggap ko narapap kang. Ket adda nadlaw ko insan. Anyak nadlaw mo, insan Dantay. Nidig na, saan nakamot na dildilawan kan lalaisay? Pudno dayta insan, nadlaw ko mat. Saan na ko nasalsalangadan kadagiti daldalan. Sigod kat gagaraan na nga, nakat. Sigod kat gagaraan na kung urayan iti dalan, tapno pasaktan nak, itakasamutan. Talaga kasta insan. Tibiyag ngamin kat kasla pilid. No daduma kat adda tayo iti baba. No daduma mat, adda tayo iti ngataw. Kat sika insan. Narugya mo tiyag pangataw. Awanan tilapad ken ka. Wang insang, napagbaligyak, nagaguta ang mga agipos iti inaldaw, consistent ama ko na. Kano anya ti kay kayat ti tao, isuang ti ramidak. Mayak ti inaramid mo insan. Ta saan ka nagpapikto kanidig na? Isa kita kat nauma. Wang nga raw, insang. Nakita na nga giwarwaras kan iti kwarta. Ket rupat kwarta ni digna. Amangan no kayat namudtan pakiwarwaras mau. Ha? Amangan no kayat namudtan pakiwarwarasam. Nga, Kayat na apati iso ket warasam. nga balin laktang mo ta, no umasindag kanyak. Anya? Ikam di tao anang lalais ken ka? Ken nang gurgura ken kang awan gapgapuna? Tapno da pagpampanunutan na mo ta, kung pagbabainan na insan. Ay, unay day tanta ka. Makita manak. Kung nagtumat nga agbaligi ka, no ipamaysam ti arapaap mau. Wang raw tatang, plus kararag. Ken saan na ka napaspasakitan ni digna, sanaya? Talaga sa anong tatang, nakita na ngamin dagiti puskaw, anagad daw akwarta, ngayt itud ko at tulong kadagiti nakakaasay. Ay, unay daytan ka. Bagay mau ti umado ti kwartana ta manangaasi ka. Ngam no nidig na siguro ti umado ti kwartana, ay, awan lat ang mukaw. Ang mga no triple ti panagbalin na analastog ken paramag. Awan na nyaman na kanyak tinararamid na iti kalabang tatang. Ngamay, awan serbina, nugurgura klatan. Makabaso lakpaya iti namarsuwa. Tarag! Ne, ti makmat ni dig na dajay. Tarag! Isaw nagpaisang tatang. Mabalin ti umay? Umunag kalatang digna. Imunag aklatan akarag. Ni, ada kayo pa'y magayam tata. Talaga nga addaak tabalay kumot na itaw. Alangan nga awan akitibukod ko apagtangan. Anyat gagaram. Umay ka manin manglaes. Ay Allah, saan mo ta tata? Umayak agkidaw iti dispensar kinikarag. Agkid daw ka iti dispensar, taamom nga adun ti kwartana, bareng ikan nakakas na kaday. Allah,
Unay daytan kaka. Prinang kaprangkada mo tan. Nakarkaro ka pa'y idi Day talabang pasakit ti amaw. Ala tata, makiap-apa kayo mo tan kanyak. Ang mawatan kayo makidi San kaya wa makiapa tatang? Ada kinidig na makiapa kanyak tasangwag. Tapno saan nga gruam. Ala tata, apay kumamot ngay makiapa Makikapya aki di Nasaya at daytang digna. Makikapya ka. Nga, di mo dawatan ti anak kao. Dumarik nam makadaw-dawat ka iti kwarta. Panunutam dagiti pananguy-uyaw kan pananglala ismo ken kuana. Tapno makarik na ka iti baen kat agatras kan. Ay, unay daytang kaka. Ang amala, orean niya ti bagbagayo tata. Denggaklatan. Malagip ko lake nga ruday di ko na nikarag. At tibiyag, kat kasla pilid. Wang, nasasaok mo't daytakin ka iday. Kan ado ti mangibagbagay ti kasta. San lang mo tasyak. Pudno day takarag. Ita, siyak mo ti mapagsasawan. Wano mapasakitan. Ngam sa anak alumaban. Wala, wala ka ng kalaban-laban. Awanan, ti may tangsit mo. Tatang, saan nyo napasakitan ni Digna? Tamarik na kasi ming putang. Pudno day tagayam. Kat, agkidawa kiti dispensar kadagiti nagbidutakken ka. Adaw, tinagbidutam iti anak kao. Adaw, pananguyaw, kan panang tagibas tilinak, amnakin ka. Awan kanyak dagijayang tangtang. Forgive and forget. Agyamanak no maawatan kun mapakawanak karag. Rumbeng lang mang tamaawatang ka. Kun mamakawan tayaw. Tamaditita awatangkan. Wano tigas. Awan gungguna. Wano reward na iti Diyos no kasta. Ad-adaki di abumagsak kasta. Nakaimimbag ka karag. Pudno, takunamdig na. Nakaimbag ti anak kao. Iso nga ron nga ti abusadaw. Gapo iti kinaimbag na. Kat may sakan. Pakawanundak ko matata. Wang tatang. Pakawanuntan ta kaasimot. Patya ka na pudnaw. Iti panagbalbaliw na. Ado gaya man ti kwartam. Iso na panunot nan ti umasidag. Kasta ti kaaduan a tao. Unggayam digna. Di kaya mo mangarudon ti ag-comment. Aywan, ag-comment akon. Uray saan mong ibagbaga? Talagang ag-comment akon kadagiti amin apos mo. Kunak, mano di mo kaya ti ag-comment? Haman tata, kayat kon. Alam ni tatang, pakawanong taka din nindig na. Kat suportaran tamot ati pa nagbalbaliw na. Tap nagtultuloy daytan. Ayong nay daytan kaka. Agsisinloporta tayo Nagkom-comment kang agpaiso idaydig na. Ngam comment mad apanang dadaal iti anak kao. Ngam ala, nasaya nasaya at na comment ti i-comment mo ka nagiti post na. Uray daytan kaka. Nakaamirisan ni Digna, tata. Iso ahusto, jay ko na di karag. Asuportaran nyo kitde, ti panagbalbaliw na, tapno tuloy-tuloy daytan. San ajay nagkamalyan nan ti panunutan, no dikat jay panagbalbaliw nan. Ditan papagayam, tinagibusan ti pakasaritaan ana paulawan. Jak kayat ti ag-comment. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay parang tarabay.